کمارا مهابات لروشالات کردستان لسردس پیشوا قاضی محمد هاتبو دانانو دمک کرده اف کمارا هاتبو جناف برن افرو لزانکویا ده کنفرانساک لسر اگرین دروزبون و جناف بر ناوه کمار هات انجام داد و مامستا زانکوی جی دبیجن ناکوکی نافخوی بوینه اگر جناف چونا و کماره كومارت وقتك إداهات دان ملت كرد هيفي وميدا كمازن هبو يا ديجي بمهندي دكو ملت كرد هبون يا هيهل ملت كرد يخراجرة ملت كرد نامريتن أفجارة أو دانانا وكمارة صالة شلوشاشي وكفتنا وهر بشت يازده هيفال هفدي دازده هر ما وصل بالدة نكون أفرو كابتن أم رجد بين انتماء خوب هستر لكن بكردستانه بوفي آخر ما بالدة أم همي وكي قوتي تجاه جمرياري دا دو لقداني دود بنچار بل تجاه السياسي كردستاني دا دو لقداني دود بيتا ايك يعني ام همي برفندينا كو ملت كرد بيتا ايك ملت اجرتنا في بردا پیدا بيتا ابروكه جمعیت بینین یعنی ناکوکین سیاسی نابر آلین سیاسی دال باشور کردستان بو برجوانین برتسک و برتنگ یعنی مطرسیه که هوشداریه که مازنه که اف همینه نابنه ایک پیام و ایک هست و ایک هلویست و ایک هست اوجی یعنی بگمان مازنترین کارگرترین هوکاره که نهیلتن دولت کردی ابروکل باشور کردستان بیدار آگاهاندن خوندکارین زنینگاه دوکه بش میجوی دیار دکن همی دماندا ناکوکی نافمالا کردی بوینه اگر جناف چونا دستکفتن کردان هیوادارم یک گرتوی یک رئیس نومیتی کرد هبید با اوی اما بتوانین به شیوهی درست دولتی کردی رابگینن دامزرانی کماری کردستان امیده کی گوری بخشی به میجوی گلی کرد بلام ببرد سر و خالبر اوی که لنا خوی گرتو نبون اگر نه دستکودکانی کماری کردستان او دستکودانی کماری کردستان هنای کایوا یا خود او دموکراسی هنای کایوا بتایبتی لبواری روزنامه‌گری یا لبواری افراد یا لبواری هر شتی کی تربیت لبواری خطابی خوین که هر شتی کی تربیت کماری کردستان زور کاری کرد بلام لبر اوی که سرکردکانی کماری کردستان یکرتوی یک رز نبون کماری تنها یازدەمە قیاندی ئێستاش ناکۆکی لە ناو مێڵ کورد هەیە بەڵام وەک ئەو کات نییە ئێستا جومگە سەرەکیەکانی کوردستان بەهێزترە و پەیوەندی کورایەتی لەگەڵ دەرەوە لە ناوخۆ ئەگەر یەکیشنەوە بەڵام لە دەرەوە بە شێوەیەکی یەکگرتووی بڕیار دەدەن لە گۆری گوتنا مێژوونویسان دێمێژووە کورداندا gelek caran Kurdan destkeftî bi dest ve înayne lê hevrekî û nebûna êkrêziya Kurdan Kurd berbipaş ve birîne û di niha da behsê dewleta Kurdî dihête kirin û xuya dikin ku ew nakokiyên wî demî di niha jî de hene.